ubu tuvugana ibintu byongeye kumera cyane, urugamba rwongeye guhindura isura mu misozi myinshi itandukanye, cyane cyane muri Uvira. Ndakubwiza ukuri ko igisirikare cy'u Burundi FDNB cyongeye kukaza ikitwa ibitero bidasanzwe mu bice byinshi bitandukanye, cyane cyane mu kibaya cya Rusizi. Ni mu gihe kandi ibitero bidasanzwe navuga yuko ari ibitero karabutaka ku ruhande rw'abacancuro ba Hibus Special Force ndetse kandi n'ababirigi bikomeje kugenda byibasira imisozi myinshi itandukanye cyane. Rero ibi bitero biragaragara muri quartier Mongwa, biragaragara ahitwa za Nyakabuye, biragaragara mu duce twinshi dutandukanye, amakarite menshi atandukanye. Ikitwa imbunda za muzinga, ibikoresho bidasanzwe byiganjemo artilleries nibyo biri gushaka kuzanwa muri pozisiyo zose zitandukanye zirimo uruhande rw'umutwe wa 23 birasa naho uruhande rw'igisirikare cya FARDC rudashaka gutuza ndetse kandi no guhagarara ku mirongo y'imwe ku rugamba. Ahitwa Sanje ku muhanda Tosinari gatanu hafi y'umuhanda RP 1333 uvuye Kihande Kidija Kingwengwe ugana mu byerekezo bya Remera, naho humvikanye urusaku rw'amasasu. Igisirikare cy'u Burundi FDNB kirashaka gufata Kamanyura na Bukavu ububana bwangu. Bwana munyamakuru, ndakubwiza ukuri ko ibintu bitoroshye. Ntabwo nabura kubanza ngo mbasuhuze mbaye ikaze, ariko kandi ubwira bw'amakuru bwije ari kuvugwa murasirazo bw'igihugu cya Kongo nibwo mfite kugira ngo tuze tubasangize uko situation imeze. Turibanda kuri tele ibiri kuvugwa ku kibuga cy'imirwano muri Kivu y'Amajyepfo, ni hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ahanga ariko nkuko Bwana Karemba Aimable ku murongo wa telefone agiye kuba bitubwira ngo haravugwa ibitero karabutaka by'ababirigi, ibitero by'abacancuro b'Abanyamerika, ibindi bikomeye cyane ibitero by'abahibu Special Force ngo nabadasanzwe bo ku ruhande rwa FARDC, FDNB ndetse na Wazalendo tibagiye na FDLR muri iriya misozi yunamiye umujyi wa Uvira kuri M23. Urugamba rero rwabaye imbatura mugabo, urugamba rwabaye imberenge. Haravugwa gukozanya gukomeye hagati y'izo mpande zombi. Mu kibaya cya Rusizi naho haravugwa ibiturika by'amasasu. Turaje tubirebera hamwe rero tubive imuzini muzingo. Ntabwo ari amakuru gusa kuko ndaza kubwira kubikubiye mu itangazo umutwe wa Red Tabara washyize hanze usubiza Perezida Evariste Ndayishimiye cyangwa se General Neva ukunze kwikanga uyu mutwe rwanya ubutegetsi bwa Gitega. Rwose uyu Ndayishimiye murabizi ko amaze igihe ashinjiye Red Tabara gukorana n'u Rwanda. Reka turebera hamwe rero icyo Red Tabara ibivuzeho. Turakomoza kwihamagazwa igitaraganya. Qatar yongeye kwinjira mu kibazo nyirizina, yongeye guhamagaza Kongo na AF23 kumeza ibiganiro. Ese biratanga ikihe cyizere? Ni munyemere rero muri amakuru yo kuri uyu mugoroba wo kuri uyu wa kane tariki 29 Mutarama 2026 tuyavimuze. Bwana Kalemba, uranyumva neza? Yego, ndakumva neza kandi ndagusuza cyane. Ntabwo byakoroha kubona aho duhera tuvuga iby'ibi bitero, ariko byari ibitero karahabutaka bivugwa ko uw'uruhu rwera yigaragaje ngo M23 yarashweho bikomeye. Byagenze bite? Nufango ni igisirikare cy'u Burundi FDNB ndetse kandi n'abasirikare ba Hibus Special Force cyane bazwi ku izina rya Anaconda n'aba Eagles bari bafatanyije ku mirongo imbere ku rugamba ku bitero byagabwe n'ihuriro ry'igisirikare cya Congo FARDC mu misozi myinshi itandukanye muri Kivu y'Amajyepfo, cyane mu kibaya cya Rusizi aho situation yabaye hatari sana. Igisirikare cy'u Burundi rero FDNB bafatanyije n'abacancuro bakoze operation nakwita ko ari operation idasanzwe ngo yo kongera kwigarurira ikibaya cya Rusizi nyuma yuko amaze iminsi hano hantu hafutwe n'umutwe wa 23. Ngira ngo hari amaze iminsi mu duce twinshi dutandukanye, cyane ahazwi nko mu misozi yegereza mu Maranyundo, ahazwi mu misozi yegereye ahitwa za Mongwa, mu misozi yegera ahitwa za Nyakaviba. Aho hose rero niho igisirikare cy'u Burundi cya kimaze iminsi cyohereza imisada y'ibikoresho ndetse kandi n'abasirikare. Ibi rero byanatanze ikitwa inzira ikomeye cyane yo kugaba ibitero ku ruhande rw'igisirikare hagati y'igisirikare cy'umutwe wa 23 n'igisirikare cy'u Burundi FDNB. Kuko impamvu mvuga FDNB niyo yagaragaye ku murongo w'imbere ku rugamba ifatanyije n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC, kuko biravuga yuko mu misozi yitwa cyane cyane ahitwa mu cya Rusizi, mu misozi yegereye ahitwa
za Ikanga, za Rugeje no mu misozi yegereye ahitwa za Itisha muri Gokoma ya Kigoma, niho icyitwa bombardement zumvikanye cyane, aho abaturage benshi bavaga muri quartier nyinshi zitandukanye, abava mu Furuko, abava muri quartier za Burereze berekeza mu byerekezo bigana ahitwa za Mbondwa, abahunga icyitwa imiriro ikomeye cyane yaturutse kuri artillerie imbunda nyinshi zakoreshwaga n'uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi FDNB n'abacancuro b'Ababiligi n'abacancuro ba Black Water bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo mu bitero bagabije bikomeye cyane mu kibaya cya Rusizi. Yego, hari n'ahandi nakira amakuru ariko ahangaha Ababiligi byari bavuzwe ko ngo baje gukoresha drone, bakaba numva hasi ku butaka naho baba bakamejeje. Bimeze bite? Ntibajijishaga ubwo ngubwo? Nuvuga ngo ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi FDNB bafitanye imikoranire cyane n'izi mbunda za tradizone ziri gukoreshwa, ntabwo Abarundi bari kuzikoresha bari bonyine. Urabona ko muri position nyinshi bahagazemo bari kumwe n'abacancuro. Yego, niyo mwihariko ubona w'uru rugamba uko umunsi ugenda uzaza undi ukabona yuko n'ubundi abacancuro bo biganje cyane mu misozi za Uvira cyane hatari n'imirwano cyane, ngira ngo nk'ubu za Mbaraka mu misozi za Makundi, mu misozi za Marindi ahitwa za Karemberembe, niho hagaragaye abacancuro mu ibanga rikomeye kandi bikavuga yuko bafite gahunda yo kwerekeza mu misozi hano hepfo hafi na Biera, hafi n'imisozi n'undi ihuriwemo n'imihanda iva za yerekeza za Karemi. Uyu bakaba ari umugambi ndetse kandi intego nyamukuru y'uruhande rw'igisirikare cy'abacancuro b'aba Black Water ndetse kandi n'Ababiligi mu rwego rwo kugira ngo rebe uburyo ki n'ubundi bashobora kuba bahangana ari uruhande rw'utuma amakuru tubona yuko narwo ruvuga ruti tutashaka kugaba ibitero cyangwa kwinjira mu bice byose by'ingenzi bya Sud Kivu, cyane Fizi, Karemi ndetse kandi na Uvira muri rusange. Kuri wa kane habayeho gukozanyaho by'akanya gato hagati y'abarwanyi ba M23 ndetse na FARDC ishyigikiye na Wazalendo mu kibaya cya Rusizi, cyane ahitwa ngo ni Ikanga, Rugeje ndetse na Itisha. Utu duce n'utwombi turi muri groupement ya Kigoma muri territoire ya Uvira. Gukozanyaho hagati ya FARDC ifatanyije na Wazalendo bahanganye na M23 muri Près de Rusizi byabereye cyane ahitwa Ikanga, byabereye ahitwa Irugeje ndetse na Itisha ni muri groupement ya Kigoma muri territoire ya Uvira. Amakuru avuga ko ngo n'amakuru aturuka mu nzego z'ubutegetsi aravuga ko ngo byibuze abasivili 3 biciye muri imirwano. Urumva ko byari bikomeye cyane ahangaha. Urumva? N'amakuru akomeza atugeraho dukesha ikinyamakuru Kivu Morning Post avuga ko urusaku rw'imbunda nto n'iziremereye rwumvikanye kuva mu gitondo cyo kuri wa kane tariki 29 Mutarama muri territoire ya Fizi ni muri Kivu y'Amajyepfo. Nk'uko amakuru aturuka muri societe civile bitangaza ngo urusaku rw'amasasu rwumvikanye guhera saa 10 za mu gitondo mu burengerazuba bwa Bibokoboko. Urumva ko ntabwo twamenye byinshi birambuye kuri aya makuru y'imirwano yabereye muri Près de Rusizi, ariko byibuze biradushushanyiriza ko intambara ishobora kuba ntabwo ibintu bituje, ntabwo ibintu nubwo bicecetse, ariko buri ruhande hari uburyo ruri kwitegura. Biragaragara ko intambara mu by'ukuri iri kwenyegezwa mu buryo bukomeye, ndetse biragaragara ko igisirikare cya M23 niba aho kiryamye gishobora kuba kiryamiye amashanja kubera ko ntabwo cyakwizera ko FARDC irahituje. Iki kugaragara nuko coalition iri gutegura ibitero karabutaka kuri M23, nitareba neza iyi M23 bishobora gusiga FARDC wamugani ibyatangajwe n'uyu mu guverineri wa Kivu y'Amajyepfo kurandi rwa guverinoma Kinshasa Jean-Jacques Purusi byo kwisubiza ibice ushobora gusanga bibaye ukuri, kuko ahangaha FARDC ishobora kuba noneho yaje yambaye isura nshya. Ariko ibiganiro bigomba gukomeza. Ndabona Idoha bifuza ko ngo basubukura ibiganiro bwana Karemba. Yego, Idoha baravuga bati twebwe ntago twavuye kwizima, ntago twareke, tugomba gukomeza mu by'ukuri gushyigikira bari abantu kubafasha kuganira, kuko nibwo buryo bwiza bwo gucoca ibibazo bafitanye. Murabizi ko abantu bacu barabizi babyumve, nyuma y'amezi arenga 2 ashize ibiganiro by'amahoro by'Idoha bigamije guhagarika amakimbirane akoreshwamo intwaro muri Sirezwa Republika ya Demokarasi ya Kongo bigiye gusubukurwa. Bivuga ko Qatar nk'umuhuza muri iki kibazo yongeye gutangiza ibiganiro hagati ya guverinoma ya Kinshasa n'ihuriro AFC M23. Bwana Karemba, reka ngushimire cyane, nyaruka ukurikirana ibyayo makuru yandi aturuka muri Uvira. Yego, umenye umubare
w'abacancuro ariko biri kuvugwa ko hari abacancuro ngo bagera kuri babiri biciwe Uvira bishwe ngo n'abanyadushoka ba M23 ubu yamenye ayo makuru kandi kuyikurikirana cyane ni byinshi cyane biri kuvugwa ndetse kandi biri gutangazwa haranavugwa yuko rwose ngo icyitwa ngo Ababiligi ngo hari ikoranabuhanga ridasanzwe bazanye ku mirongo y'imbere rwose ngo ridasanzwe ritari risanzwe rigaragara hano muri bino bice. Yego urakoze cyane. Yego reka tumushimire cyane Bwana Karemba Aimable. Hanyuma ariko nabwiraga ko ibiganiro byaduha bigiye gusubukurwa kuko nk'ubwo biravuga ko Qatar nk'umuhuza muri iki kibazo yongeye gutangiza ibi biganiro hagati y'impande zihanganye ihamagarira impande zombi gusubira ku meza y'ibiganiro. Hanyuma rero impande zombi nk'uko amakuru abigaragaza zirasabwa gusubira mu biganiro mu gihe zishinjanya kurenga kwihagarikwa ry'imirwano zari zemeranyijeho mu biganiro byabanje. Rwego ibiganiro byari byarahagaze kuva mu Gushyingo umwaka ushize aho ibya nyuma biheruka byatumye hashyirwa umukono kuri gahunda iganisha ku masezerano y'amahoro yuzuye. Iyi gahunda yashyizweho umukono ku itariki ya 15 Ugushyingo 2025 i Doha ishyigikiwe na Washington n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ishyiraho intambwe 8 zifatwa nk'ingenzi kandi zihutirwa mu guhosha intambara murasirazuba w'igihugu cya Kongo. Nubwo ibyo byari byemeranyijwe ariko impande zombi ntizongeye guhura ku meza y'ibiganiro bituma ibiganiro bihagarara nkuko amakuru abivuga. Gusa ku rugamba ibintu byarushijeho kuba bibi cyane nyine ingabo za AFC 23 zakomeje gutera imbere cyane zigarurira umujyi wa Uvira mu kuboza gushize nyuma yo kwigarurira umujyi wa Goma muri Mutarama na Bukavu muri Gashyantare umwaka ushize. Nyuma y'igitutu cya Washington inyeshyamba zatangiye kuva buhoro mu bice bimwe na bimwe by'umujyi wa Uvira mbere yo gusohokamo burundu tariki 17 Mutarama umwaka wa 2026. Ibiganiro byatangajwe ko bigiye kongera gusubukurwa i Doha bifatwa nk'amahirwe akomeye yo gutabara kuko bigaragara ko rwose niyo mahirwe akomeye yo gutabara ibiganiro by'amahoro byaciwe intege ariko mu by'ukuri byatangaga icyizere. Hanyuma rero ikindi twakomozaho ni ku itangazo rya Red Tabara n'umutwe urwanya ubutegetsi bw'Igitega. Uyu mutwe rero uravuga ko mu by'ukuri ibyo uvugwaho byose gukorana n'u Rwanda guterwa inkunga n'igihugu cy'u Rwanda byose ari ibinyoma kuko uyu mutwe mu itangazo washyize hagaragara wabeshyuje President Ndayishimiye umaze igihe ashinja leta y'u Rwanda kuha ubufasha kugira ngo uzatere igihugu cye. Kuva mwaka ushize 2025 President Ndayishimiye yakunze kumvikana avuga ko u Rwanda ruha ubufasha uriya mutwe kugira ngo uzatere u Burundi. Ni ibirego uyu mugabo yongeye gushimangira mu minsi ishize ubwo yagiranaga ikiganiro n'umunyamakuru kazi wo muri Angola witwa Ariana Veras Victoria aho yumvikanye yita uwo mutwe igikoresho cy'u Rwanda. Ni ikiganiro cyananyujijwe kuri chaîne ya YouTube ya televiziyo y'igihugu cya Congo RTNC. Umuvugizi wa Red Tabara Patrick Nahimana mu itangazo yasohoye kuri wa 4 tariki 29 Mutarama yavuze ko iby'imikoranire Ndayishimiye avuga ko iri hagati y'u Rwanda nawo ari ibinyoma. Ati Red Tabara yakunze guhakana kugira ngo kugiraho ihurira n'icyo gihugu avuga u Rwanda kandi izakomeza kubikora mu gihe cyose agahimano kandi Ndayishimiye kakiriho. Arabizi neza ko abeshya kandi amagambo ye aheruka yatangarijwe mu bitangazamakuru byo muri Kongo aragaragaza uburyarya bwe. Red Tabara yagaragaje ko nta muntu n'umwe ukurikira politiki yo mu karere utazi ko ku ya 30 Nyakanga umwaka wa 2021 u Rwanda rwashyikirije u Burundi abarwanyi bayo 19 nyuma yo kuyoba bakisanga mu ishyamba rya Nyungwe. Avuga ko bidashoboka ko u Rwanda rukorana nayo kandi bizwi ko rukomeje kuganira n'u Burundi mu rwego rwo gukemura ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi. Nahimana kandi yanyomoje Ndayishimiye ukunze kuvuga ko abarwanyi ba Red Tabara aribo bagerageje guhirika ubutegetsi bw'u Burundi muri 2015 ashimangira ko abari inyuma y'iryo hirika ry'ubutegetsi ryapfubye bazwi neza n'abasirikare ba FDNB bari mu nshingano zabo mu gihe Red Tabara yashingwaga muri 2011.
Ku bijyanye n'imikoranire Burundi buvuga ko iri hagati y'uriya mutwe na AS23, wavuze ko nta mubano n'umwe dufitanye n'uwo mutwe wo muri Kongo, haba mbere cyangwa mu gihe cy'intambara ya Kongo. Red Tabara yashimangiye ko irwanira gutegura amatora anyuze mu bwisanzure, muri demokrasi ndetse no mu mucyo, ndetse na Ndayishimiye wigiza nkana abizi neza. Yunzemo iti mu rwego rwo kwirinda gusubiza kubyo dusaba, Perezida Ndayishimiye akwirakwiza nkana ibinyoma mu rwego rwo kumvisha amahanga ko hari aho Red Tabara ihurira n'u Rwanda. Uyu mutwe kandi uvuga ko Ndayishimiye ayobya abantu abizi kugira ngo amahanga atibuka ko ishyaka CNDD-FDD ryamukize ku butegetsi rikomeje kwica ibikubiye mu masezerano ya Arusha biwemerewe kubaho muri rusange. Hanyuma rero ngayo nguko ngayo makuru ari kuvugwa cyane muri umugoroba wo kuri uyu wa kane tariki 29 Mutarama 2026. Amakuru n'ibiganiro byo kuri uyu muyoboro ni kuri FKTV News. Nakagaruka icyo ukora gusa no gukanda hasi ndetse subscribe cyangwa sabone, no gukanda like tukabona ko bikunda, no gutanga igitekerezo ari nako usangiza abandi aya makuru mu gihe cyose wumva na bwawe wanoge.